okwela bakhona emakhaya ngibingelela umbingelela umthandazo lamini Petitief Mpumalanga ngisanibona ngokulela bakhona emakhaya idlozi sokhuluma idaba olibhekene nedlozi idlozi uma ufuna ikhayise kahle into zakho la ufuna ulinake idlozi alifuni ukuthi uthembise into bese awusayenzi mbukelo khona ekhaya into oyithembisile yenze uma uthi nalomuntu lo wesifazane lo ngizomkhokhela ngize emhlophe ekhulekile ugcine lokho ngoba uma ungagcini lokho idlozi lokugcina ihlifiza ini le relationship yakho uma ungumuntu uthi uzovusa ikhala kini wenze lokwenza lokho uvusa umathuna uyawakhonka wenza everything once idlozi walithembisa mbukelo khona ekhaya lo thembise kona kwenze ngoba idlozi uma lithembisa something wena mbukelo khona ekhaya lizokufeza lento esolithembisa yona like it or not so lidlodi mbukelo khona ekhaya lidinga ukuthi into yokukhuluma ngemlomo uyenze oyithembise lona uyenze yethiwa lithi iBhayibheli uma ungeke uze ufeze ungathembisi so muthi noma nje hayi mina ngifisa ukuthi abaseke emhlabeni bokhona bomkhulu emhlabeni inkomo ngoDisemba ungajiki endleleni ngifisa kovele ekhaba ubani ungajiki ngoba sowuthembise emadlodi akulo yamuntu wathembisa indlozi yakuphi ala ikhaya uzokwenza into ethile ungathembisi uma ungeke uze ufeze mbukelo okhona ekhaya that's why nabantu abadala uma be ikhona into oyicela kubo ungaze into uyiphuphe into yenzeka bakutshela ukuthi nokuthi kuzokwenzeka kanje ayekuhlale kwenzeka imbukelo okhona ekhaya kufanele ukuthi ufake iCV mhlawumbe uphuphe umalume wakho athi hawufake iCV into lethile uzothola umsebenzi vele uzothola wathi uyezokulina noma lingane ufike uthole lo msebenzi imbukelo okhona ekhaya so ke kaze ukuthi la emhlabeni singabantu asifani asiboni futhi ngokufana kodwa uma singabambisana sikholele esintwini sazi imvelaphi yethu ikuphi sisukaphi sibheke imbukelo khona ekhaya okuningi kuzokhanya impilo zethu ubone mehlukene impilo zethu yonke into ibe yihle yonke into ihambe kahle okula bakhona emakhaya sazamini lo Petitief Mpumalanga mawudinga iwasho ngifakazi zifike kuwena uyifika futhi kumina ngibambise ngempilo lapho fanele ngibambise khona ngifonele mbukelo khona ekhaya ngilungisele ngilungisele khona futhi uye bendabuko abanye abehlukahlukene asifani ngabantu uye lapho uhola khona umoya wakho khona ola indlozi lakho likhoyela khona uye umuntu wesintu akusize ngoba impilo ihlala phansi nayo iyahlala wasukuma ayasukuma kusibusise koPesu ngiyathanda amen.